Pô, vem, I can explain! Mkubwa yule samaki. Tena na matako. الله أكبر سمع الله من هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله من هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Jewe nkurikije amategeko. Hari amategeko nsoma? Panzo buno ndiwe. Urazo ndiwe jewe. Umviriza, jewe nakurikije amategeko. Urumva hari amategeko yo kunsoma jewe. Warukwiye no kungurira ifana. Umvira dati, uyu muntu arambonye ndiko ndirenganira ubuye ncaransoma. Ansoma nkandi urushenzi. Sawa. Madam, ndakwisabira ikintu, sivyo? Somera ngaho, ivyanditswe ngaho. Please kiss me. Mu Kirundi navyo bisigura iki? Koresa niwe wabimusavye. Mu Kirundi. Ndagusavye unsome. Voilà. Mfa niwe wabimusavye. Kandi kini naco ukudatahura kwacu twambara impuzu tutazi ivyanditseko. Ntidushobora no gusiguza ababizi ngo badusigurire. Ntiwasigura. Na askofu. Askofu? Yeah. Hebu tupelaza kidogo. Kuna watu hawapendi kuniona nikijilia kondoo walionona. Bila shaka mimi naamini. Ni wivu tu. Ni wivu tu. Ni wivu tu. Ni wivu tu. Dudu layu dudu. Ni wivu tu. Ile sura sio yangu. Ni wivu tu. Ule mkono wa baunsa. Ni wivu tu. Na ule mwili sio wangu. Ni wivu tu. Na nyimbo yetu inaitwa Ni wivu tu. Chokutu. Ni wivu tu. Inakufanya wewe mpendwa ili usipokee ufalme wa Mungu, ambaye inakufanya wewe mpendwa usifikirie mawazo mazuri. Mawazo unayofikiria ni mawazo ya kujiangamiza. Lakini mpendwa, ninakuhakikishia asubuhi ya leo, unapomwalika Kristo, umwambie Kristo, ninataka ukanitendee, Mungu anaenda kukutendea. Hata mawazo ya kujiua hayawezi yakatokea, maana umemwalika aliye juu na anaenda kukutembelea. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la pili. Tudo bem? Yeah. Ok, tua outro. Tudo bem? Yeah. Ok, aqui tua veri, uma cabeção, nhamitwe. Tudo bem? Nyamit. Tudo bem? E esse aqui também é numwana nkunda cyane, muramuona, twaje kubasura. Tua veri twaje kuraba abandi bana. Oh, outras crianças. Oh. None wangu urumogi rugufitiye akamara kahe canke? Ewana urumogi cyambere. Kwanza wewe urabona, kwanza wewe wandondeye bigenze gute kubera ninywera urumogi.
mugabo biravuga ko urumogi ari rubi cyane rwonona amagara y'abantu. Rubi gute ko ari yanywe mwihenda rurogi si rubi. Umviriza ndakubwire honye ndagusigurira. Urumogi ni gwiza kubera nta muntu mushwana. Par contre nge nasanze plus sinzi niba ari ngiye bibaho gusa plus umuntu akuvuga nabi cyangwa ashaka kukwangiza plus ubona imigisha myinshi. Igihe cyo cyose nge nabonye ibintu umuntu ashaka kunyinjirira nicyo gihe nsarura cyane. Nicyo gihe mbona mbona resultat nziza cyane kurusha ikindi gihe. Rero par contre baje bakomeza nyina aho ngaho binuza nta kintu. Umesha very soon. Kaeni kesho tayari, kesho kutwa sio mbali. Itakullah, mjianzeni kuswali. Wameshapita mabepari legendary dictator. Unaweza kuta hii message mimi nilieleta wewe inakufikia mimi washanipeleka au kasio mimi mwenzangu ambaye ni director. So kaa ukifikiria hapa ni kama geti lazima utapitia. Hii ndo nyumba ya kesho ambayo utafikia. Mja bora jihandae siku hadae dunia na maandalizi ya hapa sio shimo kujichimbia. Kuna wengi eji zako watu